Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi kuwa 20 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2023. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Ni umwanya tukugezaho amakuru. Amakuru yacu araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu gihugu cy'u Burundi, General Bunyoni ubu arabarizwa muri gereza nkuru ya Gitega avuye mu ya Ngozi. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FDLR yemeje ko ikomeje imyiteguro yo gutera u Rwanda. Kimwe n'andi makuru tutakubwiye yose, turaza kuyakubwira ku buryo burambuye muri iki kiganiro. Ni ikiganiro turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro, uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza. Aka kawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kamaze guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Akarusho no kuba baherereye hirya no hino hatandukanye mu maduka yose urahasanga akawunga k'Isaro. Niba wifuza kurangura, gutanga komande, mbese urifuza gusobanuza ibirenze ibyo nkubwiye, hamagara kuri nimero 0788 65 14 68 cyangwa ubasange mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Mwaha ikaze ku buryo burambuye, nkwibutsa ko iyi ni CMC TV Rwanda, ni umwanya tukugezaho amakuru ushobora kugiramo uruhare utanga igitekerezo cyawe. Ikaze rero ku buryo burambuye muri aya makuru. FDLR yemeje ko ikomeje imyiteguro yo gutera u Rwanda. Umutwe wa FDLR ugizwe n'abiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 wemeje ko ukomeje imyiteguro mu rwego rwo kugaba ibitero ku Rwanda. Uyu mutwe wemeje aya makuru binyuze mu muvugizi wawo Kure Ngoma mu kiganiro n'itangazamakuru. Yagize ati: "Mu by'ukuri twebwe turi mu rugamba rurwanya ubutegetsi bwa leta y'i Kigali. Kuva rero twatangira urugamba ntabwo twigeze dushyira ibyangombwa hasi. Kwitegura byo turimo turitegura nk'uko dukomeje kwitegura, gusa ahubwo icyo tudashobora kwemera ni ibyavuzwe mu buryo bwo gushaka kuduharabika. Naho kwitegura byo rwose dukomeje kwitegura nk'uko bisanzwe, nta gitangaje rero kirimo." FDLR yemeje ko ikomeje imyiteguro yo kugaba ibitero mu Rwanda nyuma y'iminsi mike y'igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko uyu mutwe ukorera mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze iminsi witegura kugaba ibitero mu karere ka Rubavu. Ni amakuru yemejwe n'umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu turere twa Rubavu, Nyabihu na Rutsiro, Lt Colonel Ryarasa William, ubwo mu cyumweru gishize yari mu nama mpuzabikorwa yahuje abayobozi b'inzego zitandukanye mu karere ka Rubavu ndetse n'abahagarariye ibyiciro by'abaturage. Yavuze ko FDLR iteganya guhungabanya umutekano w'igihugu nyuma yo kwegera imipaka y'u Rwanda. Yagize ati: "Ku mupaka wose hagiye hari FDLR, barahari hafi n'umupaka hariya. Noneho wajya kugera Cyanzarwe, kuri uriya mupaka wa Cyanzarwe bahazanye uwo bita Gaston Iyamuremye, ariko gahunda zabo nta nubwo ari ukurasa gusa, ahubwo bagize amahirwe babona nuko bica abaturage." Lt Colonel Ryarasa yavuze ko muri gahunda FDLR harimo gutera za grenade mu mujyi wa Gisenyi, ibyatumye asaba abaturage kuba maso. Ati: "Nk'uko navuze, FDLR hano ariko nanone hari abafite na gahunda yo gutera grenade muri uyu mujyi, ndetse batubwira ko zamaze no kwinjira. Birashoboka kuko hari inzira nyinshi zishobora kwinjiriramo. Iya mbere ni fraude, zakwinjirira muri fraude, icyo gihe rero ni ukuba maso." Leta y'u Rwanda imaze igihe itangaza ko FDLR ifite gahunda yo kuruhungabanyiriza umutekano ibifashijwemo n'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impande zombi zimaze igihe zifatanya mu mirwano na FARDC imaze igihe rwose irwanamo na M23. Ni FARDC imaze igihe mu mirwano ndetse ifatanyije n'uyu mutwe wa FDLR. Ndetse mu mwaka ushize zarashe ku butaka bw'u Rwanda ibisasu byo mu bwoko bwa roketi bwahitanye ubuzima bw'abaturage. Guverinoma cyakora ivuga ko ingabo z'u Rwanda zimaze igihe ziryamiye amajanja mu rwego rwo kwirinda ko hari icyaturuka hakurya kigahungabanya umutekano w'igihugu. Ni amakuru ya CMC TV Rwanda ukomeje gukurikira, nkwibutsa ko nyine niba utarakora subscribe ukwiye kuyikora kugira ngo ujye ubana natwe. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi. General Bunyoni kubarizwa muri gereza nkuru ya Gitega avuye mu ya Ngozi.
nyuma y'amezi 3 abarizwa mu buroko. Uwahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi General Alain Bunyoni yongeye kwimurirwa mu yindi gereza ndetse iri mu yindi ntara. Biravugwa ko Bunyoni yaraye ijoro rye rya mbere muri gereza nkuru ya Gitega nyuma yaho yari amaze amezi hafi 2 muri gereza nkuru ya Ngozi, aho yoherejwe avuye muri kasho y'urwego rw'igihugu rw'ubutasi SNR mu mujyi wa Bujumbura. Kuwa kane ushize nk'uko iyi nkuru dukesha Bwiza ivuga, umuvugizi w'urukiko rw'ikirenga yatangaje ko dosiye ye ikiri ku iperereza. General Bunyoni akaba ashinjwa ibyaha birimo gutuka umukuru w'igihugu, gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'imigendekere myiza y'ubukungu bwacyo no gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. N'amezi asaga 2 uyu General Alain Bunyoni amaze gutabwa muri yombi. Mwibutsa ko iyi ni CMC TV Rwanda, Citizen Media Center TV. Amakuru yacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro nk'uko bisanzwe. Icyo usabwa nta kindi ni ugufata telefone yawe nkakubwira nimero ushobora guhamagara kugira ngo utumize akawunga keza. Ni nimero 0788651468. Urabahamagara ukababaza byinshi bitandukanye, gusa ibyo wamenya aka kanya nuko aka kawunga no mu maduka yose atandukanye mu gihugu urakahasanga. Akarusho kandi kamaze kuba gahabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Ikindi nuko aka kawunga rwose ushobora no kuba wabasanga nyine mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro niho uruganda ruherereye.